mo apagayam yo. Naimbag nga sardam tayo amin ng mga ka-special. You're now listening to 98.7Z Radio sa ating programa DJ Al Special katatang aldaw iti Domingo the 21st of May 2023. Okay, kumusta kayo amin? Katsagam ni pagayam yo, Angel Bungsal, DJ Angge, of course with my partner, DJ Al. Okay, nimbag oras siya amin gagayam kapsat kilian kay special media. Ito man ang programa tayo digital special. Yan, of course, kini amin nga dindingang umay agboya dito yung programa tayo. Dito siya rin di Baguio, dito 13 municipalities di Benguet, enterong rehiyon Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Naragsakan nagasat ng sangbayan dito yung programa tayo digital special. Digital, Alegribanes Bungsal, with of course, we are the father and daughter tandem. Alright. Take it away, DJ Angge. Okay, pwede kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Naka-live tayo ngayon sa ating page na DJ Al page. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga text sa ating text line. Alright, dito nga programa isagsakot ratio iti Showbiz Cafe and Restaurant Talusur to Bamegat. Mabalin kayo dumagas ng kapi mangan ag merienda, ang kiramanan dagiti nagkakaimas ng makamakan ng specialitida. Ada iti rice toppings, short orders, snacks, ken da dumapay. And of course, aga-asiptar da kariti catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings. Kaya mabalin pa yung pang-vinyuan kalito special occasions na manyaman na kitang okasyon nyo. Alright. Sa punan na ni Miss Julina, Miss Arlene Bilaldo, wano ni Manang ulit ko sa Lanslino. And dito yung pa yung marama na dito yung kalamisan kay imasan nga halo-halo, showbiz halo-halo, kanda tinaidundo mga merienda, dito syontog, showbiz kamote fries. Naalaw iti paradaan, libre pa iti wifi, pati broad coffee. So, saan pa kayo mga kaibigan? Showbiz Cafe and Restaurant, Tarusurto Babenge, iti pagdagasan nyo, karito yung biyaheros dito Marcos Highway. Alright, dito ko iti Showbiz Cafe and Restaurant, Tarusurto Babenge at your service. Kata sakbay tayo nga road sakbay. Ayan. Tuloy-tuloy dati programa tayo niya. Dati pa man may sanga samiwang by singing priest. Samak. Tananas pulan ng tabtabalan nanamamtan nahulniman agkakadib kanan sa mata mo ay Tusyani mua parsuan marikit kan sili jasing talaw nakul ni man kinustuan aras mapiyay man ganto siyan
kawasyani dakna siya puso japuan siya an samaktaha japa siya namay shima bedin ko waraya pangdo jasin mako Shani mudarawan Jainan pasasan Inan parangan Jet pasensya Nusin magtahan Ang kenay sinam naman Ganto siyan kawasyani dakna siya puso japuan siya an samaktaha japa siya namay shima bedin ko waraya pangdo jasin mako nganto siya kawasyani dakna siya puso japuan siya an samaktaha japa siya namay shima bedin ko waraya pangdo jasin mako samaktaha japa siya namay shima bedin ko waraya pangdo jasin mako Kakabsat kan kakailyan ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihal ti kailyan tayo ditoy kaigurutan Cordillera Beach Resort. Cordillera Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordillera Beach Resort. Ada nga rutin na palabas nga 11 minutos kalpasan iti alas 6 iti malim. Gatayan na itutuloy tayo ti programa tayo na DJ Al Special sa ating istasyon 98.7 Z Radio. Ididix lang dagad 0938-632-3717 para kalito yung request and dedications yung. And of course, salamat kalito agbiboy iti YouTube channel tayo, DJ Al channel. And of course, iti page tayo, DJ Al. And bigyan shout out in happy watching kay Nana Nora Tavera dito to Benguet this Sunday evening, Sir DJ and DJ Angie. Alright, thank you very much. Salamat iti panagbubuya. Okay, yan.
Okay, shout out sa ating live viewers dito sa ating Facebook Live, ano? Shout out kini Ordinary Song. Blessed Sunday evening to all of us. And blessed Sunday evening din sa inyo dyan. And of course, ni Florenda Kimpa. Oy, mapteng jadabi tayo namin, especially to you both. Ayan. Buya habang madama ti luto, pangrabi, agsida tayo ti pochero, naimas agigop ti digo. Andyan di pochero ano? Ano ang pochero? Hindi namin alam yan. Kasi nga naimus yung pochero. Puchero. Tunog chocolate. Ay, charot. Ferrero. Ferrero pala yun. Ferrero. Puchero. Pochero nga ta, karni nga ta eh. Ano, karni, ti karnero. Ti carnero. Woo! Yan, mangpasabaw kaya, ordinary song. Yan, yan more. Alright, sabay ito man natutuloy ito ito programa tayo kat hindi man i-promote mananda ito ay 3-in-1 events iti tapi. Ano ito yung 3-in-1 kapsat kailan? Han nga kapi na ito ay baka di kapi iti mo yung 3-in-1 nga dati asukar na and of course kapi na kan creamer na. Dahil ito kat events nga car show. And of course, first Benguet Folk Rock and Country kan pasini di igorot. Alright. So, iti rito car show kapsat kilian kat mauawis na ito ay ada iti vintage nga luglugan da. Yan, open entry para karito taga Baguio kan Benguet. Registration until May 4 for minimal registration fee. Kaya of course, may invite na lang dito ada iti second hand nga luglugan da, trucks da, nga kahit da nga ilako. And of course, dito interested to display their cars, trucks for sale for minimal display fee. Iti ka na yun ang informasyon para iti dito yung car show can car sale kat mabalik yung kontakan ni Ma'am Alma iti 0966-932-2910. And of course, dito makadwa ka dito yung first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Alright, mga awis na ito yung Benguet Entertainers, local artist po. Umay join ito yung first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Kaya of course, dito may katlo ka dito ay pasini di igorot. Mga awis mo lang umay makijoin na ito ay Benguet filmmakers, customer, dito directors, producers, actors and actresses. And of course, mabalay na kami kontakan kini Mr. Sindong Talao. Yan. Mabalay yung kontakan isuna iti Facebook account na and Sindong Talao. And of course, mabalay na kami kontakan iti cell number ko, iti 0949-411-4126. Kaya dito ay 3-in-1 events kat maangay ito no May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area, Wangal, Trinidad, Benguet. So, hanlang dagito iti mabuya yu jay o magatang nyo. Kaya no mahilig kayo iti food trip, adanta, adu iti pag food tripan sa jay niya. Mabalin kayo nga umay agdate ijay. Shene all. Agdate kayo pa'y. Agbuya kayo pa'y. Agdang kayo pa'y. Kariti nagpipintas nga kanta iti kakailian. Kaya of course, kariti agbibirok matilugan halang second hand. Iti makita ito'y. Dapat dagito'y brand new niya. Umay dagito'y darakalang kumpanya ti Toyota, Ford, Mitsubishi, Hyundai. Kan dadto apay. And dagiti mahilig mat iti motorcycle ket adamat niya iti kumpanya iti motorcycle nga pa nag-display sa jay o may iti survey ko. Kaya of course ito yung gabirberong mat iti car accessories. Yan o may apo dagito naduma nga car accessories shop. Alright, so dahil nga ron iti train 1 iti tape events.
So, dahito man iti program of activities into the May 26 kat iso iti opening iti rayto ing events. And to no oras ti alas 3 iti malam opening program, and of course car show and folk rock and country festival opening. May 27 kat ada iti SIM card registration assistance so with Smart in Globe iti oras ti alas 10 iti tagsapa. Kaya numalpas dito kat presentation of show participants on a car show participants with the car show organizers. Kaya of course numalpas dito kat ada iti ethnic afternoon and night yan with the Benguet entertainers. Kaya pasini di Igorot with the Benguet film producers and directors. May 28 kat ada man iti SIM card registration assistance with the Smart and Globe. So kada ito handa pa lang naka-register iti same da mabaling kayo umay agpa-assist niya. And of course malpas dito kat family D out on the spot search for natatanging pamilya. Then malpas dito kat iti CrossFit Christian concert. Ito na May 29 kat comedy night agributi iti oras tel 5 iti malum. Alright. And May 30 kat all about cars, and of course agributi iti oras tel 10 tagsapa. Kaya ito na malam kat ada iti country evening. Yan. Yan kayo pakabuyaan pakadanggan dagito country boys and girls dito Baguio Benguet. Yan, May 31 kat music and comedy latah agoras agoras. Agrugita iti oras ital 5 iti malam. Ento June 1 kat maawis mo dagito ay kabataan dagito youth sa po nga naglalaing nga kumanta agsala kanda dopa nga mabalindang ipabuya. Alright, with the Benguet Young Entertainers. And then June 2 and 3, so dahito apo, day talagang folk rock and country music festival revival night. Yan. Mabuya yan dagito, dagijay legends and recording artists iti Benguet. And of course, rito paborito yo ang folk singer niti Baguio. And then June 4, kat iso iti finale iti car show with the car show organizers. Kaya of course, namalpas dito kat isa man iti finale iti folk rock and country music festival with Benguet organizers and Tapi events. Alright, so natagaroon iti 3-in-1 events iti Tapi, car show and car sale, and of course first Benguet folk rock and country kan pasini di Gorot. Alright, take it away, Dijonge. Okay, dito nga rin ti mga activities natin no, sa ating 3-in-1 Tapay events. Tapay events. Okay, naki-shoutout sa ating 8 million live viewers. Karneti Baboy Sir DJ nga adda Repolyo sa Baguio beans kan patatas na. Ay, wow. Ganun pala ang putsero. Mga Anong kabising. kulay niyan? Anong kulay? Okay. Naimas nga agpaisuti kwan na. Sabaw na niya. Nag-imas yan. Nakabutpudot na nakat-phew. Nag-imas ang igop. Okay, shout out kini 564 Mapteng Jada Vison Amin. Okay, song request, I wouldn't have missed a thing. I wouldn't have missed a thing. Okay, para Amin na ja itubday. Okay, from Flory. Alright. Ayan, shout out sa inyo dyan sa Tubday. Lapasin siya, country kumatatang Domingo nga naka-live to iti YouTube kan iti Facebook tayo. So nga, yeah. Ano sa timanan iti Igorot songs nga. And local songs. Well, anyway, thank you very much. Upset Florinda ng Bangor siya dito Tubday, Benguet. Alright. Para back to you. Iwas sa copyright tayo. Okay, shoutout kini 368. Good PM sir. Pakito Karman. Jay, why I am drinking. The only Kulafu Tibirak Riverside. Salamat ni Anban. Okay, thank you. Isti bagbag ito inom at sitang kumanya nya. Manong Kulafo. Yeah. Anyway, nimbagar siya kami dito Riverside, Virac, Itugon, Benguet, Philippines.
Okay, sige, wag kayong mahihiyang mag-comment sa ating Facebook Live, ano, para may maibasa tayo. Mga song request ninyo or dedications, greetings, or kablaos. Diba? Okay, and of course, kita man i-awis ito eh. Dito yung upcoming concert for a cause iti Aweng de Cordillera nga maangi sa jay Smoke and Barrel Restobar and tinu June 9 iti beneficiary ito dito kat dito kakabsat kakilian dito 5 tadyangan to babengget. Okay, dito nga kanta kat of course isagsagot ito apo iti dining music Risto Cafe masarakan dita sa kanan lang iti Lourdes Grotto patag dilayat ko. Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling pa iti pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, iti Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayunan ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, iti 0920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Police accessories ba iti bibirokan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jai 2nd floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian na kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayunan ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Okay, shout out sa ating 12 million live viewers. Hello, good evening man kanyayo. Sir, pa-shout out kada kami amin dito'y Takbawo, Buwa, Kasibu. Magapo ko ni Glenn Tino. Ayan, shout out sa inyo dyan sa Kasibu. And of course ni Behis Gary. Naimbag nga malumanan sir, Idol DJ. Ayan, naimbag mo't nga malum kanyayo amin dito. Hello, kamusta nga? Apo Councilor, kamusta dito Toba Benguet? Ayan, imbagar siya amin dito Toba Benguet. Amin nga masakupan dito Toba Benguet. Alright. From 709, good eve sir, DJ and pretty daughter. Paltak ni itugon man. Thanks and more power. Nandiyan ko na? Paltak o na paltat? Paltak. Paltak na. Paltak. Alright.
Okay, oras na kat alas 6:30 iti Sardam Philippine Standard Time. Kundi itong oras isang sakot riteo iti Showbiz Cafe and Restaurant Talisur Tubabengat. Kada iti lumablabas iti Marcos Highway, ano agsapsapal kayo iti naimas na linis nga panganan nga pagdagasan. Showbiz Cafe and Restaurant Talisur Tubabengat iti pagdagasan nyo. And of course, in kayo ramanan dagiti nakakaimas nga mahamakan nga specialtida. Ada iti rice toppings, short orders, snacks, kanda dumapay. Dito yung maramanan dati kalalamisan kay imasan nga halo-halo, showbiz halo-halo. Kaya of course dati na ilundo mga merienda dati syuntog showbiz kamuti fries. Aga asiptar da karito catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings, kanda dumapay. Mabalimad lang pa vinyuan karito special occasions no anyaman dito okasyon nyo. Kaya sa pulon lang ni Miss Jolina, Miss Arlene Binaldo, kaya ano ni manang ulit ko sa Lancelino, iti ka na yun ng impormasyon. Okay, iti po yung meta na pa kat libre iti wifi, pati broad coffee. So saan pa kayo mga kaibigan? No panganan lang, iti birbero kanyo dito Marcos Highway, Showbiz Cafe and Restaurant Resort of Benguet, iti pagdagasan nyo. Alright, take it away, Dejangi. Okay, dito yung request yung paltak. Paltak. Paltak ni Itoon by the one and only. Okay. Siyamin dyan ang tinagwang Dyan ang pasiyalan Ashitaka soingasan Jebing naksin makan Nayafavil siyan da Diyos mo Naibagay siya ugadin Maptangkan na kinamamtan Sila banda ni tinong siya Aring mo'y paltak ni Togong Diyasapan pipingili Ultimo siyan Jakay gridang Siyamin Japan baditukan 21 karats lumangsong kapaditan Kensya tundawak nguletang Citanday nakpakintraan Say tahang ubantayan Sayag siya halepang duan Arig mo'y paltak ni Togong Diyos siya hapan pipingili Ultimo siyan Jakay gridang Siyamin Japan baditukan 21 karats numansong nga kapatitan Arig mo'y paltak ni Togong Diyos siya hapan pipingili Ultimo siyan Jakay gridang Siyamin Japan baditukan 21 karats numansong nga kapaditan 21 karats numansong nga kapaditan
programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat, iti oras, iti alas 6, iti agsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pang-ivinyoan, kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo ipalta. Okay. Iri oras okay. Sige. Iri oras tayo kat alas 6:36 sa 8 Rabi Philippines Standard Time. 8 PTL juda bitayo namin. Ta 8 PTL muan ibis ngay. Ay win mat abis ngay launay. Anyway, miguel shout out and happy watching iti YouTube channel tayo The Rose Kuelan. Salamat iti suporta. And of course, kariti kahit na ag-subscribe iti YouTube channel tayo DGL channel, biro kanyo lang apo. And of course, mambalik kayo mat nga ag-follow dito page tayo, DGL page. Yan. Take it away, DJ Angge. Kuna ni 010, nyati kuna na dayta, ado ba ti paltat ijay itugon. Kasla ang buklaw ba nga ado ti tilapia na. Paltak, kuna na ajay, kabsat. Ayan. Paltak na ito. Paltak tinag-ado ijay na. Napaltak. Ayan. May shout out kayo ito small scale miners. Yan! No, ang paltak kayo matakit. Ayan. Oray, jay ko lang. Jay, jelinang na. Oray, jelinang na. Igus-gus ko. Mga tira-tira nyo. Okay, shout out kina 868. Yeeha! Kanakan DJ Altan hata your daughter. Kwanto mo like father. Iplim suta. God bless bukod para so na sikat John Amin. Salamat from Auntie Mel. Okay. Yan. Thank you very much, Auntie Mel. Ibagdar siya amin ita. Paro tubday, Benguet. Tubday. Okay, Reguil sonan mapteng tanatag-in jama siyam DJL paki-shout out man ni Ray TJL Boys si Akop. Salamat. Okay, shout out ti TJL Boys dita Akop. Hello, good evening kanyayo. And of course, shout out kini Glentino. Sir, pa-shout out kada kami amin dito'y Takbaw. Ay, tapos na pala to. Igor Ventura, good evening, Sir Ma'am. Ayan, good evening din sa iyo. Shout out mo kini Paulina Ole Magnopili, watching. O, nana. Paltat ti itugon. Kuna namut, manan ordinary song. Mabalin pa ipahabol, Sir DJ Layad. Salamat. Siya, kay pwede naman. 21 karats pa. Je paltat dahil je itugon. Paltat ti itugon. Alright. Yan, we'll shout out and happy listening kini Lola Anita dita Alno. Hello. Benguet. Yan. Alright. Yan, back to you, DJ Angge. Okay, shoutout sa ating 20 million live viewers. Dahil pa man DJ may isang request you Layad by Singing Priest. Taya ay nanabata nan kalkalita yan na namamuta isungat nuani nanam naman nika ayulayat nga tana aya ay naparswaka kaman kapay talaw sinedaya isungad nuani nilayad nika ayulayat kay man paingatan ay wadanan rikna el
is nan puso ay kananda. Laylay den ika tetewasa ngem magay mabalin ko way nangununay nilayad ko. Taya ay naladaw ka, ay nan paila is nan batawa, at pasensya ka munilayad ni ka uray magay namnama. Apay ngata ay wadanan rikna es nan puso ay kananda. Laylay den ika tetewasa ngem magay mabalin ko ay nangununay nilayad ko. Apay ngata ay wadanan rikna es nan puso ay kananda. Laylay den ika wen tetewasa ngem magay mabalin ko ay nangununay nilayad ko. Kakabsat kan kakailyan ag sapsapol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal ti kailyan tayo ditoy kaigurutan. Cordillera Beach Resort. Cordillera Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordillera Beach Resort. Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, iti Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayunan ng impormasyon, mabalin yung kontahan ni Suda, iti 0920-219-5777. Biro ka lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay, shout out sa ating 19 million live viewers, ano? Sa ating Facebook Live dito sa ating digital page. Shout out kini Gretchel, Tipal Juan. Good evening, great kuman. Family Juan or Ambrose.
Shima Sablanta na Vizcaya request song tayo pansyanagan. Salamat watching from Bambang. Akay shoutout ninyo dito Bambang and of course family Juan dito Sablan kan Vizcaya. Shoutout kini Norma Sakatiu. Good evening po. Good evening din sa inyo. Ayu, iya-iyaman request granted from Ordinary Song. Yes, Nes promises. Shoutout kini Helen Bugnusen. Good evening, father and daughter tandem. Bagay mo data buok mo tadta. Yan ba, shout out. Kamusta nga yung Auntie Helen Bugnoson? Bagar siya amin ito Upper Piburgos Baguio City. Alright. Shoutout kini Pulano Clear ay nanonood siya ngayon. Good evening sa iyo. Hello from Americans. Hello from Japan. Kwanto. Hello din sa inyo dyan mga kababayan natin dyan sa Japan. Ano? Pascual Mark. Good evening. Greet ko ga family Pascual. Banglay. Jayman Samak. Ay, na-play ko tadeta Samak. Ay, charot. Okay. By singing presta no. And Jasmine Pigong, may shout out. Good eve, idol. Wara. Hala, pasensya. Well, anyway, thank you very much. Salamat ito nagbubuya ito YouTube channel tayo. Kaya sa pwede man natutuloy kat alay promo tayo man dito 3-in-1 events iti Tapi. Alright, hani ba dito nga 3-in-1 baka kapi iti panpanunutan nyo no mga yu iti 3-in-1. 3-in-1. And dito kat car show and of course first Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan Pasini di Igorot. Dito kat mga ito na May 26 to June 4, 2023 sa Jai Adivay area Wangal La Trinidad Benguet. So maawis dito ay ada iti kadaanan nga luglugan da po baka ada iti 1920s nga luglugan yu ting induldulin nyo niyan iparawar yon nakaabsat kailian open entry para karito taga Baguio kan Benguet yan registration until May 24 yan ada iti minimal registration fee na and of course and ma-invite man lang dito ay second hand cars and truck sellers who are interested to display their trucks cars for sale for minimal display fee. Yan, halangan dito ay apo iti makita yo dito ay second hand luglugan kan dito ay vintage cars adam lang iti brand new cars may iti kumpanya iti Toyota, Hyundai, Mitsubishi and Ford. Alright. Ito ka na yung informasyon kat mabaling kontakan ni Ma'am Alma. It is 0966-932-2910. 0966-932-2910. Kaya of course, dito yung first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Kaya maaawis dito ay Benguet Entertainers can local artists yan dito ay recording artists po and dito ay songwriters can dito pa o makayo join ito yung festival tayo dito ay first Benguet Folk Rock and Country Music Festival kaya dito may katlo kaya dito Pasini di Igorot mga always mo dito ay Benguet filmmakers producers can directors. Alright. Balimpay dito yung actors can actresses. Okay. So dito yung iti 3-in-1 events iti Tapi car show and car sale and of course first Benguet Folk Rock and Country Music Festival can Pasini di Igorot. So kita-kits opat langan ngal daw kat 26 Alright. Dito yung apo iti host dito ay kadwa tayo ni Sir Sindong Talao. Iti ka na yun na informasyon clarification wano saludsod para iti first Benguet Folk Rock and Country kat mabaling kayo kumontak iti seal number tayo 0949-411-4126. May kaya po, ta every night kat ada iti acoustic show. Yan, karito kahit na nga umay mang-entertain. Karito ay umay agbuyan kat PMS DK. Yan. Ang kayo madanagan, ada iti basit nga love gift tayo. Yes. Okay. Yan, back to you, Di Jonge. Okay, shoutout sa ano ba yan? Shout out sa ating 70 million live viewers. Ano yan, narod ang Tapay events natin, ano?
Baka agaten tayo. Charis. Agaten tayo. Okay. And Americans, may shout out. Hello from Japan. Alright, may shout out kayo Japan. Okay, magpadala kayo ng inyong mga pahabol na comments sa ating Facebook Live. DJ Ala page. Magpadala kayo ng inyong mga song request, kablaos, or greetings natin. Tapos, mabaling mo dito text line tayo niya. Text kayo lang. Dito nga ro may isang request yo. Ag tayo pan siya nagan. Yan, nagtipan sinagan and parang nito amin gawin ang kapsat kaya kahit PT Almeida manipul palagi Mr. Listo lang base yan barbarang niya makaumay ni Listo lang bismit lang ito yung Benguet first Benguet Musika Festival tayo. Okay, take it away. Siya may problema na sinasum singag mapadya astig dun pandikatuha singa pa dyan unapdas pa namag tayo mansanagan siya pusyus di tayo pangtalkan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya dumaminsan iyaw ka din sikado'y sahe jaban basuli sikado may kabaingi jaman silbi namag tayo pansanagan siya busyus di tayo pangtalpan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya namkan siya to mo matkit di waran kan siya iyapan pamali namsajay kumadyo kamali ako mamamaududi namag tayo pansanagan siya busyus di tayo pangtalpan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya depanan mo sa ilbahan mo namag tayo pansanagan siya pusyus di tayo pangtalpan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya namkan siya to tapwarap ito siya doon japawagan tayo warin kan siya pasubukan mo nutalagang kadyan mo namag tayo pansanagan siya pusyus di tayo pangtalpan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya namag tayo pansanagan siya pusyus di tayo pangtalpan nagsya kita jubay-bayan
Udungan sakit umusyan Agsakit adyo baybayan Udungan sakit umusyan Cali, lasang fresh, lasang bubbly, no alcohol, so it's for everybody. I just feel like bubbly. Lasang, fresh, it's so Cali. Yeah, lasang, lasang so bubbly, it's Cali. No alcohol for everybody. Yeah, it's apple and pineapple. It's Cali, it's so yummy. It's Cali, bubbly Cali. No alcohol, everyone can enjoy. It's bubbly Cali. Feeling good, set up. Police accessories ba? Iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya, police accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa jay, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailian. Hing kayo pakagatangan, karito di kalidad. Nga military wears, shoes, cups, hats, uniforms. Ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayonan ng detalye, impormasyon. Saksak bata ni Ola. Dito nga programa, katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat, iti oras, iti alas 6, iti agsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pang-ivinyuan, kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Man Pulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y paltak. Okay, yan. Carmen Kiawan, mag-shout out. Salamat iti pa nag-buy-buya. Kini amin nga nagdungag kan nagbuhay ito rito programa dito tatak at salamat po. Alright, yan. Ano ito pahabol dito? Yan. Wala na. Kaya talaga ro, di man naman ti oras man iti pagpapakada. And dito nga sa Miwang. Yan, para kanya ito amin naawis alaya, damari po pala ang kini Mr. Herman Bugtong. Alright, hadijal, hari kribanis bungsal, magwet bati tinraksakan nag-asa at ngoros ti amin sa kapada. And it's me, Angel Bungsal, DJ Angge. And we are the father and daughter tandem. Para ito programa tiyo. And DJ Al special. God bless all of us. Is the safe and stealthy. Ni Apo Diyos, tiyagina. Bye-bye. Si Apo Diyos na lang masyaw. Bye-bye. Napuna.